I pozdrav svima, danas ću vam pokazati jednu već relativno poznatu aplikaciju preko koje možete zaraditi potpuno pasivan prihod. Radi se o aplikaciji Honeygain. Honeygain je aplikacija koja radi samo od sebe kada je skinete i instalirate. Znači, jednom je skinete i možete potpuno da zaboravite na nju, jer ona radi bez potrebe za vašim nadgledanjem. To Honeygain radi, vi u stvari delite svoju internet konekciju kroz njihovu Honeygain mrežu. Zatim njihovi poslovni partneri mogu da pristupe internetu kroz vašu lokaciju. Ukratko, vi ste kao VPN za njihove poslovne partnere. Na taj način pomažete kompanijama i organizacijama da internet gledaju onako kako realni ljudi vide, bez ikakvih ograničenja ili cenzure zasnovane na lokaciji. Maksimum broj uređaja preko jedne IP adrese je 2 uređaja, a ukupan maksimum broj uređaja je 10. Koristite uređaje koji imaju neograničen internet, jer ako imate 5 GB mobilnih podataka i želite sada ih potrošite, ugasite tu opciju podešavanjem u aplikaciji čim je skinete. Honeygain osigurava da je vaša internet trasa korišćena od strane samo već pouzdanih i proverenih partnera. I Honeygain aplikacija nikada ne traži niti dobija pristup skladišnom prostoru vašeg uređaja. Evo par primjera kako Honeygain izgleda na PC računaru i telefonu. Dostupne platforme za Honeygain su Android, Windows, Mac i trenutno u beti Linux. Da biste podigli novac, minimalno morate da dostignete $20 na stanju. Nakon toga samo pošaljete request ili zahtjev za podizanje, onda ćete dobiti dvije opcije. Preko PayPala ili preko kripto isplate. U oba slučaja postoji nadoknada za transakciju i mislim da ona iznosi oko $1 do $1,5. Kada dođem do $20 napravit ću video dok radim transakciju, da potvrdim da li stvarno isplaćuju. To bi bilo to. Ako želite vi da zarađujete totalno pasivan prihod, imate link u opisu preko kog ćete dobiti $5 početnog bonusa. Pozdrav!